Olá, Lauron, dia que maluco telespectador sabores curinela e me dia que lá, espera kata que me condição ne beke dia. Hoje Lauron diferente tuan tamba, semana koto kliuba ita halo aihan musik produto lokal, no hoje Lauron ita halo fresco. E fresco diferente tamba será hoje Lauron ne ita mai ho ingredientes fo, ho menu fo. E espera kata ingredientes do menu fo ne bele inspira telespectadores to halo turi ya uma e prensa telespectadores ni lorong ho contente no fresco. Anesa nos o menu o loronian. E na fating informal telespectador kata programa Sabor a Timor agora down iha centro culiner lokal Maubisi. No localiza iha posto Maubisi município Inaro. No o lorong los hamesak de tamba se hamalok na fating ho itene se fatene kata telespectadores conhecem nia makse turmai. Olá, maluco telespectadores Sira, filha falou Angelita Timan Mendonça. Semana koto kita aprende na konaba produto lokal, kita aprende konaba farina desa. Hoje kita aprende filha falou konaba produto strawberry and banana. Sim, telespectadores Sira curioso hakar hatene ita hoje lorong halo ida fresh gulos kalai. E espera kata telespectadores curioso hakar haten saida banana ho strawberry ne or nia final or se oinsa. E kita halo acompanha na fatin canal Geme depois de anúncio balão turma. Dek telespectadores Gemeng lili programa Sabor a Timor, que fala na Fatin House, Zezé Alvaro e o programa Sabor a Timor. E o Loron tem a chef apresentando a kata, o Loron tem juice fresco, strawberry mix banana. E diferente então também será los kale. O semana que tu beli ita halo ai ham produto lokal, hanesan iha ai ferena desa. O Loron ita mai ho menu fong ho fresco, hanesan ai fong fresco, lili iha banana no iha strawberry. No ingredientes serema ita precisa to halo mix banana ho strawberry ne. Pelo explica baitan telespectadores. Nia ingredientes makanesa ne banana hudi, ne ice, ne strawberry, ne susu be, paus milk, ida ne mas midar be. Ne be ami prepara bem. Dek mak telespectadores idane makna ingredientes sira hawala kata fresco tebes tamba idane produto lokal mayusi posto Maubisi niang nebe existe ia município Inara. So guys, agora o processo turma ita halonsa hau fiar kata telespectadores curioso itane chef mos curioso atu haturun o processo ba maluk telespectadores turmai antes de nemos ami facete limang no hahan serane mos no higiene turmai itane chef sei hal no processo em satu sai jus. Turmai primeiro taroke. Blender. Blender. Kuah hudi. E telespectadores hatane kata hudi ne nia kapas tebes tambah sera nia belefo energia hanesan vitamina, vitamin C e hanesan strawberry. E chef hau curioso khusus tambah sama kita uja hudi ho strawberry mix hamuto. Taman yang gosto ne iha hudi ho strawberry. Sim. E também tá tendo bem ema hudi tasagret ema kontas kare handed strawberry mas sanse kono fase handed. E também feita mos ba iha sa cake rumah sa iha puding bele kare. Strawberry be. Mas ne hudi hang fuangira. Ita ala jus ga Sim. hang hudi kopu rua entang hudi hat sekari kopu ida de tentang ita uja rua de. Dek telespectadores itene chef explica tena agora o processo hamosela amosotona turmai se koa e tene chef se koa hudimos fresco
strawberry mais ou menos han fuangira. Idane strawberry husi nebe. Mobisi kan? Strawberry mais ou menos han fuangira. Tahalo ko puro então ni han fuan ronu. Fang rono. Ita la presija kuata. Tam strawberry ita fazemos na los kalai. Telespectadores tirmai. Ita langsung tahu ais telai. Ais tahu tu ka tahu metade itu. Ketali. Metade. Tahalo ko puro ita tahu semua boleh. Maksudnya kita blender nih han minuto hira. 10 minutos ida det dalam klator. Y jus kita boleh serve bahaya seremoni importante será los calais. Y esa y la seremoni importante deh. Kita viaja senti esa larang manas ka rai manas kita precisa hemos tamanya fresh los calais. Y telespectadores habel hare iha ice ho hoodie iha strawberry kalau misamus he blender deh. I tahu susu beng hang kopu hira. Koporua. Hang kopurua. I susu beng nemo susu beng fresco original husi município Ainaro lirio posto mobisi tama ne mai husi susu beng karau los kalai. I mas midar mos hang kanuruka kopu hira. Kopu ida mebe label nakono. Tapan ni? Dua tahunnya nakono. Anak kono. I susu beng ida nemos las ida susu beng las mas midar las ida nia rahung ne mebe ida ne beng ne. Oke, tirmai. Desei bisa untuk. Oke. Artinya Yak mal telespectadores sira ida na proses blender nelara ita sehan 5 minutos asane. Depois de 5 minutos nia sei round hal dia. Antes de turmai ita acompanha a publicidade de balão turmai. Dek telespectadores sira fira fali ia programa Sabor a Timor. Ohin ita blender hamutu kona ia hoodie ia strawberry no susu beng ia mas midar no ia es turmai oin blender hamutuk 5 minutos turmai tene chef se hasai no se proses plating tau fui ba iha kopu. Sida ida maka proses fui ba kopunya no kor kapas tebes kor strawberry no kor si udi ne mix hamutuk si maluk telespectador sira lilu ba iha sirne beke team o sirne beke hakar khatung isi dieta bele hemu dene tama dene fresco ine dek tebes ba itene saude. Katak ini fasil tebes tambah idane ita la presija energia bark tambah idane ita mix juice hamutuk date ikus mai sai bebidas neveke fresco tebes dek telespectadores idane mak fase platingnya hare usi strawberry no hoodie mix hamutus nya kor kapas tebes i haufer katak telespectadores no how itene chef se cruise hakar katane kokone sabor isa turme how chef se kokone sabor. Cheers telai. Kapas tebes tambah strawberry ho hoodie nia blend hamutu pura klos nia sabor kapas malirin tambah ita senti salor mars ita heumos
senti maliring nega los kalai. Spera katak liusi produto lokal sa hoodie o strawberry fresh kune bele inspira maltre spetarosa liu saboratimo riuma bele bana tetu haloti riuma laos ba iha ema bodet de bala barikuan ta baidene saura vertebes baitene saure los ka sef lo insa sef sin bahir kon hemudani senti gosto los dia idane maka episode ohiloronian programa sabor liu ia centro culinaria lokal mobisinia o equipa produção me serviço programa idane houses Alvaro Angelita Timor. lahalu atau obrigado wine baita bosri atenção e até episode turma Deus